Churchan pol gamsung churchan pol khosung khupi hi adi a kuki society kuki mi te chenna a gamlen pen loi kuki mi te tamna pen loi a ke khat jong a hi tain hi chi khupi hi anop dan a ha asat dan jong ni ani a ke khel jeng chuteng ta le ami asa acheng ho jong hiti ajo zale nampol de a ki hal jing a hitai kitile ki zo loading ai gam khang to ta khat le gam nom ta khat hi asim jidan aven jidan ai lawal asunga ho ki man cha dan thip lo jin gam nom ta chu gam nom mo ta iso do naw jong a jin hi meeting him tam na gam hin service sumle pai joy lekha thim chuteng ta le meeting million milal politics lam kai poi MLA kai poi ai lawal hagaw lam kai poi hole bia chuteng ta le sa khulama a hin chuteng ta le jalhang hin kho hin ta salam hin hagaw lam hin hiti ai ani ni a khan to na chuteng ta agam sunga ki kim jeng ai pastor atamin reverend evangelist ong atame politics ai lawale MLA nagam hi chuteng ta jong le aching athem service tampi nagam hi khangdong hangsan ta nagam hi thing noi song noi tampi nagam hi meeting mithim alin alal tampi na hi building asang asoma hitia akisa na gam khat jong hi kuki te adinga kine pi ta gam sung churchan pol chu ahong so do tan hi tuni khwa sei no mu chum hibanga gam khang to gam kine pi hi jing lai ta wa I gam sung wa min noi sina theya lampi ihum do ajwa hin kho hin man do ajwa e hole ho ki ka thil chu pi ham ata tu lai ta hitabang gam no ma chu pi ma mi ta le hen sa khola ma se dinga denomination lama se dinga mi to sa ta ke to lowa pathin hona GMFDI iti pen hi chi hi ai hi chi ta ta ina hi igam sungwan na sata hi chi gam nom ta chu asunga cheng hong kilung to lo mi ve dinga hoilo ta so lo ta ben hi hichi gam sunga hin denomination zong hiti chun azat sim zolo ipung che jeng win denomination phu do ding ikichu thowin hichi denomination phu do chu damna hinna hoina ila oham phu do khel hi zong le hi theijing thoham hi theijing lo ham ti hoi igyal de oi hichi denomination tam chana chu pathin ha gau thiang chenga I gam sung ila wa chenga chateng ta le denomination a hoi pen a kikim pen mi tam na pen mi kitit na pen chu pathin angai lu de sana ha gau lama hal na ki pana de saram chom ham ani na denomination I phu do ajingo hitabang hi a hi gelu te ngai to te pathin ha gau thing chu denomination a boilo oi ata san pa nu pa ama chunga chu kinga me ipatheun thakhat hin ita san dang thakhat hi ngai ni hi chi GMFDI chung changa ki pa ta khat chu ECA in gana khamna ai nei ta ni tuma sangjama agam kaya zong ki gana gam tan hi zong le he theidu pe na iso pi ho chen na more tul pi sunga zong GMFDI thup phone ta san loading chung changa hi chi adia MPF ki loi khom na ho gana na nei ni thuhil lhem ko na wa mang po de tin agam sung wa hi chi hagaw ma mo pu ne ho gana hoi tan na bol vi ni hi chi lai tang chin a thu hi ahung chin hi le adia mi tam pin ana dei sa chu avel dunga khumi te en bon ke ga na ne ya hi le epida khopi sung mi te ati chu GMFDI na chu churchan pul gam sung hi chula he chi na chu churchan pul gam sung mi te akiga adinga lom ho epida ga lo ham tia mi tampin ki phin na ane jingla tu ni kho in mi tampin ki phin na ane cha gaung so tan he chu pi ham tia le gam sunga mo pu adia ECA sunga ki khopna ECA denomination a kona hechi thupon hom chu GMFDI hi koi machan ata san loading hechi thu helema kona ECA hobung mi te hajo sil ita san lodi a hi ti a hin meeting a chan sei khomna anom ke tan hai
mi tampin amu achon hitibo hi ta tin akipa pi vin hi midang in akham to sin na hi poi midang in akham sanga afil sung agam sunga agam kai mi te chon akham dinga lom hi atiu chu ata hin kham pha mi tampi akipa vin hi ECA choten ta le adang dang KBC choten ta le believer church choten ta le mission zat chom TB ke poi chong thu baptist ke poi aile vale KCC ke poi sei zo lo dimjing 7-day adventist ke poi aile ba sabat ke poi ta chu denomination lama jong hasam lo be akikim sela churchan pulgam songa chu cheng ai hi chi hola a chu ECA hin hitabang GMFDI ta san chung changa lunglut na nei he chi thuhil lhem hi ezui lo diu a hi ti a hin adi al hagaw lama mo po in ga na gam sung mi te anei ta bini choting ta ong la ECA denomination ECA hobung hi churchan pulgam sunga dinga jong atam lo hi te le ki zo lo ding hi ama ho en hi chi ki ga na hin bol chu meeting nei na wachan Evangelical Churches Association hobung mi te ko ma head sa na hung ki bol chu Gospel Ministry for Disabilities India ti chu GMFDI as kumun nom tuibo nga ki khom ho tasan kihil na le ki pui hoi dan hi ECA hobung tasan kihil na le hobung ki vai pu na le chi dan to a ki to pon hi hi chun ECA Executive Committee meeting 5th December 2025 chun he chi thu hi gil ta se khom na akine yena hi he chu ta gil hon chun hobung mi te ta san na le hobung chi na thlong pi a lam vai lo na ding un he chi ama ho mi te hon e het demen thu tham khat a hin ki sen kilol na aumin hi he chi chu ECA hobung mi koi macha he chi GMFDI tuibo muna hi gachi ta loading in het sa na hong kine na hi ECA chi na thlong pi le ta san kil na to ki to lo a hi kiti a het nunga chi te aum le ECA worker pension lo hobung upa pension lo hobung mi committee zat choma member hobung member am ho chang chung thu hi hobung in a saying hi action la angaya hi le kilading a hi tai hi ECA Executive Committee resolution number 8 of 5th December 2025 dung ya he sa na hong ki bol hi ji chun hobung mi te ching thei ta in ta sar la gaula ma ei sulam vai thei ho akonen ki chi thei chi ding in ikhe sa veni hobung lam kai hon jong he chi thua hi pan in la chi ding he sa na yong kinein hobung lam kai hon i hobung mi ten lam de azot wa gaw wa alam vai lo na ding wa ha ta pan la che ding in iketin ve na hi ti hi chi hi kilol na he chi thulu hi ECA akona hongjing ai tai chuting ta denomination zan chom yang he chi a hi support abol ve ni churchan pul gam sung ibe na le hen gam khang to ma hi ta en gal nei lai hi to khranam chur mei lei te in igam sung wa adu chat pen chu churchan pul hai agam jong lenin anomin imazau sung akikimin ma ai ho te hi aching lo ti ding ham ipi ti ding ham kilung to lo te hi diu ham igam hoi ta hina banga sim thei lo ji o isim to zo lo ji oi politics a chip na nei ho ala wala sumle pai choi ho jat dang mi te a hin vet na le hen o asumu anei ji na ho hi lai chi ki koi le hoiding hi ti tin ki sim lang ki sim hoi le ti cho am ho en alung mi wa amu wa le mun thupi ta hong yiding chu a het roi hi chi na adu cha roi igam sung ma zong kai hang ho zong azia zaum lo von ki zo na sankhar toka blanket ala wa kai hang lu mai zat chom ho make zo nan hing serum store to pi ta hita ning sena io motan agam mi te zong bazar ham khat chi do yong le lampin iti jing khop sena agam sa ichen hoitan kol le vayong tam ei myong tam zo mi mar vai phe gang te pai te dim jing officer aching athem tam jing school long an tam pita chuteng ta ani na building ki tung jing hita bang gam nom ta chu igam su wa hin thagaw lama thuil lhem a tai ti iza do hi lainan tai hi gam nom ta isim hoi ding lai ta wa hi GMFDI chung chang
hin sei na wa ko na fraction hung chi wa kilung to lo na zo hong po nen egam sung khan to na dingin ima cha pan ilanom ta po ven hi dung khat thak nin na tong khom po ven tha gau thui ngai khom ta po ven pathin thui sei khom ta po ven hi chi sui boina hi banga gam sung no ma che e ho yang kilung to le hen he chi pa he dei sa ka so pe te ho GMFDI ya ho la cha pathin na tong tam pi jong akikum tan milham la sa them tam yong achi tan taksan ta yong hi chi thui lema yo agam ta ben evangelist min thang ta ogam ta ben ti lai thu se ngai num ta yong hi ta bang din muna hong dim phanin min na thu se ngai num ta poi min na wa choila sa angai num ta poi gospel artist ke ti ho zong mi tam pin ingai sang naw ala sule jengin eki munda na wa ise ui lo i tu ni kho ka so pite ho thuhil hemin wa amang po te ha gaulama mit ha na nei ti ding ham mo po na len ta nei a he aching a thiem inei ho pastor ho la cha ho thu chu ni danga ina ngai wa am ho pathin thu sia in ingan siwa ho bung lam kaya ingan siu hi lo ham tu ni kho am ho thu se ibida ipel lo diu ipel lo diu ham am ho thu se adi po iti na lai diu ham khati bol te te as chu tim bol te hilan chu te te ale chu ho la cha kha thu se hi ala chen mi zo sa di cha hi zong le a thu chu ngai wa phai hi chi na hin tu GMFDI chung chang a hin agama hitia ki ga ana hom hi pa chat om ki pa om hi i ho naw i pathin ho naw hi velvet hote akui hi zong le ti tu ni kha i sei do nom ven chu chan pu se e poi egam sung adia cookie society Christian ta san cha yo cha te yo si thui lhemin wa mang po te ti a chaina pe na e sei do hi angai zo se pathin phathaina bo taw han